Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Nonin cangcingnya Babe? Ini lagi di Sanggar Beksi Gedik Betawi, Jalan Haji Kacit, Rengas Bintaro. Ini gini nih, kalau malam mingguan di Sanggar nih bocah-bocahnya nih. Ini ada anak baru 3, Abi, Abdul, Saka, masih TK dan SD. Ini ada Bang Reja. Mana Bang Reja? Saya hai dulu Bang Reja. Ngopi belum? Tuh, yang mau ngopi, disuruh kemari tuh Bang Reja. Makan sama ya? Ini ada nih tamu nih. Abang siapa namanya Bang? Bagas. Bang Bagas. Ya. Siapa? Lo. Enggak. Lama-lamain yang gede-gede lama-lamain nih makannya nih. Latihannya mah sebentar Bang, jajan aja ngelamain itu. Perjajan somai. Bang 3.000. Nih abang somainya nih yang ganteng. Omelin Ya, aja. abang somai tuh. Omelin aja. Orang-orang lagi bocah-bocah lagi pada belajar disuruh jajan somai tuh. Oh. Ini ada Pani. Ada Ini Yura siapa? dan kawan-kawan. Ntar habis jajan somai latihan lagi ya. Ntar kita update lagi dah kalau udah latihan kita bikin video lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.